Turabasuhuje bakunzi ba News Lab TV, turizera ko mumeze neza aho muherere mu bice bitandukanye by'isi. Byari byitezwe yuko Perezida Kagame na Tshisekedi bahurira i Washington kuri uyu wa 13 z'ukwezi kwa 11, ariko biranze ntago bagihuye. Bitewe n'iki? Ibyo byose turabifitiye muri aya makuru yacu tugiye kubagezaho. Tugiye kureba ikiganiro gikomeye cyane Patrick Muyaya, uyu nguyu akaba umuvugizi wa leta ya Kongo, akaba na ministry w'itangazamakuru ndetse n'itumanaho, ibyo atangaje kuri RFI byose turabigarukaho. Yongeye kwibasira u Rwanda, cyane cyane ingabo z'u Rwanda RDF. Ni ibintu bishya cyane bije bishobora no kuzagira ingaruka mu masezerano y'u Rwanda ndetse na Kongo yagomba kubera i Washington. Turareba n'andi makuru atandukanye arimo agenda avugwa hirya no hino. Nduhungirehe ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda, hari icyo ahise asubiza Patrick Muyaya ku bijyanye n'ibyo yatangaje. Ibyo byose nibyo tugiye kugarukaho, ariko mbere yuko turambura aya makuru, reka tubisabire bakunzi bacu, yicano igamije kuzajya ibagezaho amakuru atandukanye avugwa hirya no hino ku isi, cyane cyane ariko twibanda kuri geopolitike yo mu biyaga bigari. Ntucikwe rero, kuko byose tuzajya tubigusesengurira mu makuru, ibiganiro ndetse n'ubusesenguzi, utibagiwe n'amadokumentari tuzajya tubategurira. Ukora subscribe wowe, ubundi tuzajye twibanira. Nabwo rero ndibuze gutinda cyane nkuko byari byatangajwe, ndetse ejo muri Perezida Tshisekedi ubwo yari muri Brazil mu nama yiga ku mihindagurikire y'ibihe, yagize gutya atangaza yuko we na Perezida Kagame bagiye guhurira i Washington DC ni mu gusinya amasezerano. N'amasezerano mu by'ukuri ajyanye n'ubufatanye mu by'ubukungu. Niba mubyibuka, ejo bundi u Rwanda na Kongo byashyize umukono ku mushinga, wari umushinga wose w'amasezerano y'ubufatanye mu iterambere ry'ubukungu. Intambwe ikaba yari mu by'ukuri yatewe, kandi ari intambwe ikomeye ibanziriza gusinya amasezerano. Ni intambwe yatewe ku itariki 7 z'uku kwezi n'ejo bundi, murabyibuka, ku bw'ubuhuza bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Leta ya Katari, Togo, Umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe, byose byahuriye i Washington. U Rwanda rwari ruhagarariwe na Madamu Yolande Macron, hakaba ari umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda. Icyo gihe hakaba mu by'ukuri harashyizweho umukono kumbanziriza amasezerano mu by'ubukungu hagati y'u Rwanda, Kongo, ariko byose byagombaga gushyirwaho akadomo ejo ku itariki 13 z'ukwezi kwa 11 2025, ariko byongeye kwanga byo tugiye kuza kubagezaho ubu ngubu. Umuhango wo gusinya aya masezerano wakurikiwe n'umujyanama wa Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bufatanye na Afurika witwa Masadi Boros. Uyu nguyu mumaze kumumenyera cyane mu bibazo byo mu karere k'ibiyaga bigari. Ingingo zigize uyu mushinga w'amasezerano y'ubufatanye mu bukungu zirimo ubufatanye mu rwego rw'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kubaka urugomero rw'amashanyarazi rwa Rusizi ya 3, ubufatanye mu bucukuzi, kubaka ibikorwa remezo byo ku mipaka, guteza imbere urwego rw'ubuzima no kubungabunga pariki. Iyi minisiteri rero yo mu bubanyi n'amahanga hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikaba yaravugaga ko aya masezerano nashyirwaho umukono azafasha u Rwanda na Kongo gutera imbere mu bukungu, akarema ishoramari, Abanyarwanda n'Abanyekongo bakabonamo inyungu zitaziguye, kandi amahoro akaboneka mu karere. Gusa ariko nubwo hari hitezwe yuko Perezida Kagame agira gutya agahura na Tshisekedi hariya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagashyira umukono kuri aya masezerano, ibi ngibi bimaze gupfa, ntabwo bigikunze. Reka turebe ku byo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe asubije umuvugizi wa guverinoma ya Kongo Patrick Muyaya. Patrick Muyaya we hari ibyo yari yavuze turibuze no kugarukaho, avuga ko impamvu Tshisekedi atari buze kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuri uyu wa 4 bituruka ahanini ku kuba ngo u Rwanda rwaranze gukura ingabo zarwo muri Kongo. Nicyo kintu we agaragaje, ariko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe kuri iyi ngingo ahise amusubiza, ndetse ni nawe udutangarije icy'ingenzi cyatumye Perezida Kagame na Perezida Tshisekedi batari buhurire muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington, aho Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe avuze ko asubiza ibyo Muyaya yari yatangaje kuri RFI, agize ati mu by'ukuri ntabwo ari ko bimeze.
Perezida Tshisekedi kimwe na Perezida Kagame bari bemeranyije yuko bose bazitabira inama ya Washington yari iteganyijwe ku itariki 13 z'ukwezi kwa 11 2025, mbere yuko iyi nama yimurwa ku munota wa nyuma n'ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu byumve neza, iyi nama yimuwe ku munota wa nyuma n'ubuyobozi bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nibwo buvuze yuko iyi nama itari buze kuba. Impande zose rero uko ari eshatu, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, u Rwanda ndetse na Kongo, ngo byatangiye gushaka indi tariki bigendanye na gahunda izi leta cyangwa izi mpande zose zaba zifite, no kuvuga ngo ni tariki bazumvikanaho. Ati rero mu by'ukuri ndibutsa ko inama ya Washington igamije gusinya amasezerano mu by'ubukungu arimo biriya twari tumaze gutangaza hejuru, nibyo ndongere havuga. Ati kandi aya masezerano akaba yari amaze kwemeranywa n'impande zombi ndetse n'umuhuza ari we Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ati mu by'ukuri rero, ati ndumva ari igihe cyiza cy'uko umuvugizi wa leta ya Kongo adakwiye kubeshya abantu no kuyobya abantu ku bijyanye n'aya masezerano, cyane cyane ntakwiye kuyobya imbaga nyamwinshi y'abakongomani ku bijyanye n'aya masezerano. Iyi mbaga ikeneye ukuri ku bijyanye n'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ndetse n'umurongo nyakuri urimo gukurikirwa kugira ngo abashe kugerwaho amahoro arambye. Ibi nibyo Olivier Nduhungire atangaje. Icyo wakuramo nuko guhura kwa Perezida Kagame na Tshisekedi kuri uyu wa kane ntabwo bizaba i Washington, ntabwo bazahura, kubera yuko Amerika yahise yimura iyi nama yishyira ikindi gihe kitazwi impande zombi zizumvikanaho. Umunyarwanda yagize gutya aca umugani ati akabaye icwende ni koga. Koko akabaye icwende ni koga. Patrick Muyaya, umuvugizi wa guverinoma ya Kongo, mu kiganiro na radio y'abafaransa RFI yagiranye n'abanyamakuru bayo Pascal Godi ndetse na Christophe Babuvier, yagize gutya avuga yuko Perezida Tshisekedi atazasinya amasezerano y'amahoro ya Washington ariya nyine yavugaga. We yahise amasezerano y'amahoro kandi n'amasezerano mu by'ubukungu. Ati ntabwo azasinya amasezerano y'amahoro ya Washington, ati mu gihe ingabo z'u Rwanda zitarava mu gihugu cyacu. Ngo niko yabyise. Bikaba rero ari ibintu byatumye tujya kubashakira ikiganiro cyose cyangwa se iby'ingenzi Muyaya yavuze muri iki kiganiro yatanze kuri RFI. RFI yatangiye mubaza iti kuva mu byumweru bishize mwari mwarageye muvuga gusohoka kw'ingabo z'u Rwanda muri Kongo, yuko ari ikintu kibanze mu gusinya amasezerano yari yo yose, ariko kuwa gatanu ushize Washington mwaje gusinya amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu n'u Rwanda agamije iterambere ry'akarere. Ati kuki mwahinduye umwanzuro mukava kuvuga yuko mutazasinya ingabo z'u Rwanda zikiri muri Kongo, none kuwa gatanu mukaba mwarasinye? Ati twarasinye kuko habaye intambwe yatewe. Yavugaga nyine gusinya iriya mbanziriza amasezerano iriya Madamu Yolande yahagarariyemo u Rwanda i Washington. Ati twarasinye kuko habaye intambwe yatewe. Mu byari byasinywe hiyongereyemo igice cyihariye gisobanura neza ko gushyira mu bikorwa gahunda yo kwihuza mu bukungu bizakorwa ari uko gusa ibya CONOPS bisabwa byujujwe. Iyi CONOPS tubibutse yuko ni igice cy'aya masezerano kijyanye na gisirikare. N'amasezerano ubundi yatekejweho kwa 27 z'ukwezi kwa gatandatu avuga ko Kongo igomba gukemura ikibazo cya FDLR, u Rwanda narwo rugakuraho ingamba z'ubwirinzi. Muyaya ati rero mu by'ukuri no kuvuga gukuraho ingabo zarwo n'ibikoresho bya gisirikare, nibyo Muyaya yita ingamba z'ubwirinzi. Ati mu by'ukuri no kuvuga gukura ingabo zarwo n'ibikoresho bya gisirikare mu gihugu cyacu cya Kongo. Ati rero mu biganiro byabaye impande zombi zasubiyemo amasezerano zari zafashe cyane cyane ku bijyanye n'igice cya gisirikare kugira ngo byorohereze abasinya bombi aribo abakuru b'ibihugu. RFI iramubaza iti none mwabisinye kuko mwizeye ko gukura ingabo z'u Rwanda muri Kongo byemejwe? Patrick Muyaya ati twabisinye bitewe n'icyo gice cyashyizwemo kugira ngo twizere ko u Rwanda ruzakora uruhare rwarwo muri CONOPS.
Muri konopsi igice cya gisirikare gisaba ko dukemura ikibazo cya FDLR, ibyo turimo kubikora dutangiriye ku cyicaro cyo gusobanurira no kumvikanisha cyangwa sensibilisation. Tuzasuzuma uko bimeze kugira ngo tumenye niba hakenewe ibindi bikorwa bya gisirikare. Ariko kandi u Rwanda rwiyemeje gukuraho ingabo zarwo. Twebwe turimo gukora uruhare rwacu, nabo bagomba gukora uruhare rwabo. RFI irongera iramubaza ngo muvuga ko gushyira mu bikorwa ayo masezerano y'ubufatanye mu bukungu bishingiye no kukurandura abarwanyi ba FDLR bari ku butaka bwanyu, ariko se kuko mwarabashije kumenya aho bari hose no kubambura intwaro? Patrick Muyaya ati nibyo, hari akazi k'ingabo zakoze mu bijyanye no kubarura aho bari hose. Bamwe bari mu bice dufite mu maboko yacu, abandi bari mu bice biri mu maboko y'ingabo z'abanzi, no kuvuga mama 23. Mu bice dufite muri iki gihe hari impuguke za gisirikare ziri gukora ibikorwa byo gusobanurira no kwigisha abarwanyi ba FDLR. Ibi nabyo biteganywa muri konopsi nk'igice cy'amasezerano yo ku 27 Kamena. Turimo gukora icyo gice cya mbere, kandi ntibagaragaza kwinangira. Tuzajya mu cyiciro gikurikira nk'uko konopsi bisaba kugira ngo twerekane ko twakoze uruhare rwacu. Hano kuvuga ngo Kongo igaragaza ko FDLR mu gihe izabikomeje kwinangira, Kongo yo izakora igikurikiyeho muri konopsi kijyanye no kwambura FDLR intwaro ku ngufu ndetse no kubasubiza mu Rwanda ku ngufu. RFI yongera amazi ati ku bijyanye n'ibiganiro by'abarwanyi ba FCM23 hashize ukwezi musinya amasezerano ashyiraho uburyo bwo kugenzura agahenge. Bigeze he? Patrick Muyaya ati bikomeje kugenda neza bitewe n'inzego zashyizweho. Inama ya mbere yagombaga guterana vuba kugira ngo ishyire mu bikorwa ibyo ngibyo byumvikanyweho. Ariko si gusa iby'agahenge, harimo n'ikibazo cy'imfungwa. RFI ihita yuririraho iramubaza ngo muvuga ku guhana imfungwa. Muri ibi biganiro mama 23 na 23 bimaze amezi Doha, ariko urebye ntago bigenda neza ibijyanye no guhana imfungwa. Hari abavuga ko ari mwe mu bitera ko mutemera kurekura bamwe bitwa imfungwa za politike za mama 23. Muyaya ati sibyo kuvuga ko tubitera cyangwa ko naho bigeze. Kuba twarabanje kuganira ku masezerano ajyanye n'agahenge no kwifungurwa ry'imfungwa, ubwabyo bigaragaza ko hari intambwe yatewe. Umuryango mpuzamahanga wa Croix Rouge urimo gukora hagati y'impande zombi. Igihe nikigera hazabaho impinduka zizatangazwa. Ntabwo RFI yari bumurekure itamubajije ku kibazo ku rubanza rwa gisirikare rwakatiwe cyangwa rwakatiye igihano cy'urupfu perezida wahozeho Joseph Kabila mu kwezi gushize Kinshasa. Aravuga yuko bamubaza bati ese uru rubanza Muyaya ntubona ko ruzagira ingaruka ku biganiro murimo kugenda mukora? Patrick Muyaya ati ntabwo mbona ko bigira ingaruka. Tugomba gutandukanya Kabila nk'umuntu n'icyo ari cyo nk'uwahoze ari perezida. Hari itegeko rimureba kuko dufite perezida umwe w'uwahoze ari perezida, no kuvuga ngo ni uhari ubu ngubu. Ukurikije ibyo yakoze nko kuba yari hanze ndetse n'imikoranire ye itaravuzwe neza, byatumye ubucamanza bukora akazi kabwo. Barasoza bati icyumweru gitaha i Doha muri Qatar hitezwe gusinya amasezerano rusange hagati ya FCM23 n'ubuyobozi bwanyu. Bigeze he? Patrick Muyaya ati ibiganiro bigeze heza. Hari ibibazo by'ubutabazi byihutirwa cyane kandi turimo kugera ku bwumvikane, nukuvuga ngo ndetse no kuzuzanya mu byo biri bugendane no kuzuzanya n'ibyo turi tuzasinyira i Washington. Ibizadufasha kwinjira mu cyiciro cyo gushyira mu bikorwa nyirizina, ari nacyo cy'ingenzi cyane kugira ngo amahoro agaruke mu buryo burambye. Urumva ibintu byose Muyaya yagiye agarukaho muri iki kiganiro na RFI. Nibyo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Olivier Nduhungirehe yamusubije ku byo yarashatse kuvuga ko u Rwanda ari rwo ruri inyuma yo kuba Tshisekedi atagiye muri Kongo, kubera yuko ngo rwagize gutya ngo rukohereza ingabo muri Kongo, kandi ngo kuba ingabo z'u Rwanda ziri muri Kongo ngo nibyo byatumye ngo Perezida Tshisekedi atitabira biriya biganiro byagombaga gusinyirwamo amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu hari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika i Washington. Gusa u Rwanda rwagaragaje urundi ruhande n'impamvu nyamukuru yatumye aya masezerano atari buze gusinywa kuri uyu wa kane nk'uko byari biteganyijwe. Reka rero tubashimire bakunzi bacu mwabanye natwe muri aya makuru yacu nakagaruka, tuzakomeza tubane kandi neza.